tubabona ku mateleviziyo, abandi twicaye ku masitade bacunga ruhago tukishima, bityo amarangamutima yacu akazamuka, batsinda tugatahana ibyishimo, bamwe tugataha tubabaye, mbese bikatuzamura amarangamutima muri rusange. Aba nta bandi mvuga, ni abakinnyi bakina umupira w'amaguru. Ese aba bakinnyi babayeho bate? Ese amafaranga batunze angana gute muri rusange? Umutungo wabo ungana gute muri rusange? Nongeye kubaha ikaze mwe mukurikiye Shema TV, nongeye kubisaba utarakora subscribe kuyikora kugira ngo ujye ubasha kunogerwa n'ibindi biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho abakinnyi bakina umupira w'amaguru batunze amafaranga menshi kuruta abandi hano ku mugabane wacu w'isi. Ese wari uzi ko Cristiano na Messi atari bo baza ku mwanya wa mbere? Ese wumva yarinde uza ku mwanya wa mbere? Nguhaye ikaze kuri Shema TV, nanone dukurikirane urutonde rw'abakinnyi 10 ku isi bafite amafaranga menshi kuruta abandi hano ku ino si yacu. Tudatinze, ku mwanya wa 10 tuhasanga uwo bita Ronaldo Luis Nazario. Mwamumenye mu ikipe nka za Real Madrid no mu ikipe ya Brazil. Ahaza ku mwanya wa 10 afite miliyoni atunze umutungo bakaba muri miliyoni 160 z'amadolari. Ku mwanya wa 9 tuhasanga umukinnyi wamenyekanye mu makipe nka Everton na Man United, Wayne Rooney, aho afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 170 z'amadolari. Ku mwanya wa 8 tuhasanga umukinnyi ukiri muto cyane ukinakina uretse kujya mu ikipe ya Real Madrid avuye muri Paris Saint-Germain, uwo nta wundi ni Kylian Mbappe, aho afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 180 z'amadolari. Ku mwanya wa 7 tuhasanga kizigenza Zlatan Ibrahimovic, yarabiciye bigacika mu kipe nka AC Milan, Barcelona, Man U n'andi makipe menshi cyane yagiye akinira. Aho aza ku mwanya wa 7 afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 190 z'amadolari. Ku mwanya wa 6 turasanga umukinnyi wagize transfer ya mbere ihenze hano ku isi, ahubwo yavaga muri Barca yerekeza muri Paris Saint-Germain, uwo nta wundi ni Neymar Junior dos Santos. Ahaza ku mwanya wa 6 akaba afite miliyoni 200, akaba akina mu ikipe ya El Hilal muri Saudi Arabia. Ku mwanya wa 5 tuhasanga uwo bita David Wellan. Uyu nguyu akaba yakinnye mu makipe nka za Blackburn Rovers n'indi kipe bita Crew Alexandra. Aza ku mwanya wa 5 afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 210 z'amadolari. Ku mwanya wa 4 tuhasanga David Beckham, akaba ari n'umwe ufite imigabane muri Inter Miami, iyo ikipe Messi akinamo ubu ngubu. Wahaza ku mwanya wa 4 afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 450 z'amadolari, akaba ari umwongereza. Ku mwanya wa 3 turasanga uwo bita Lionel Messi, ahaza ku mwanya wa 3 afite umutungo akaba muri miliyoni 600 z'amadolari, akina mu ikipe ubu ngubu akina mu ikipe ya Inter Miami, akina mu ubu ngubu akaba ari umunya-Argentine. Ku mwanya wa 2 tuhasanga uwo bita Cristiano Ronaldo, ahaza ku mwanya wa 2 na miliyoni 903, akina mu ikipe ya Al Nassr muri Saudi Arabia, akaba ahembwa amafaranga, akaba ari umukinnyi wa mbere unahembwa amafaranga menshi hano ku mugabane wacu w'isi. Ku mwanya wa 2 tuhasanga umukinnyi bita Faik Bokia, ubu ngubu akaba ari umukinnyi ukina muri Thailand mu ikipe bita Chan-Bur, akaba ari abakomoka mu gihugu cya Brunei. Ahangaha ni mu kirwa cya hariya muri Aziya, aho afite umutungo bakaba muri biliyoni 20 z'amadolari. Ahangaha amafaranga menshi akaba aturuka mu bwami bw'iwabo, mu gisekuru cy'iwabo, akaba ari havana ayo mafaranga menshi cyane ko aturuka mu muryango ukize cyane w'ibwami. So murakoze cyane mwari mudukurikiye. Aba nibo bakinnyi 10 ku isi bahembwa amafaranga menshi kugeza ubu ngubu. Nongeye kubaha ikaze, nongera kubibutsa gukora like, share and subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tubashe kubana namwe umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Ciao ciao, tuzasubira.